Ngithanda ukulibingelela bathandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngokusipha umnyaka omutsha. Udumo kaluye kuye uNkulunkulu kuze kube nini lanini. Asikhuleke nini singakangeni kwindaba yalamhlanje. Siyakubonga Nkosi uNkulunkulu wethu, mdali wezulu lomhlaba, mnikazi wezinto zonke. Sibonga lo mnyaka omutsha osiphe wona. Khuluma nathi kule indaba eqhakathekileyo futhi yalamhlanje. uJesu abongwe, uJesu aphakanyiswe, abantu bakho basindiswe ngoJesu inkosi yethu. Amen. Siyabonga bathandekayo. Njengoba ngitshilo ngathi mina uNkulunkulu muhle, siyambonga kakhulu ngokusipha omunye umnyaka. Abantu baqhubeka bethakazelela izinsuku leminyaka yokuzalwa kwabo. Besilaye u2021. Lamhlanje ngithamhlophe ngithi sonke ngokungena eminyakeni omutsha ka2022. Umbuzo oyisihloko sendaba yalamhlanje uthi wona, ulalo yini icebo? Do you have a plan? Ulawo yini amacebo njengoba singena eminyakeni omutsha? Nxa umnyaka uqala, kuqakatheke kakhulu kubana umuntu ahlale phansi ahlele aphume lamacebo. Ngani? Isizathu yikubana bakhona abantu abanengi kakhulu abakhalayo, baqhubeka bekhala ngomnyaka odlulileyo. Bathi 2021 ubenzima kakhulu. Bathi ubungumnyaka onzima, sehlulekile ukwenza ulutho. Bakhona abanye bathi bona isizathu ngenxa yomumo wemkhono. Abanye basole uhulumende, abanye basole omkabo, abanye basole abantu ababaqhatshileyo. Kodwa ngicela ukuthi ngithi mina konke lokho ayisikho okube luhlupho. Umbuzo ikwana, ubulayo yini iplane? Ubulamacebo yini wokubana uzaphila njani? Amacebo angeyamanga kwabanye abantu. Ngilosibona ngithi mina lakwazi ukuthi nxa sikhuluma seze nje, bakhona abantu ngomnyaka othi wena ubunzima, abanye baphumelele kakhulu ngalowo mnyaka. Bakhona abantu abathenga izindlu ngo21. Bakhona abantu abathenga izimota. Bakhona abantu abaqalisa ama projects aphumelela. Umahluko ulapha ekuthini bebe le plani yokuphila. So umbuzo uthi khona, ulalo yini icebo? Lamacebo yini okuphila ngo2022? Kulabantu abajayela ukuthi bathi bona nxa umnyaka usiza useze nje umutsha, bathi lo ngumnyaka wami. Bathi umnyaka lo ngumnyaka wami, lo mnyaka ngicabanga bona ngizaphumelela, kodwa bengahlelanga lutho. Ngicela ukuthi namhlanje ngithi mina umnyaka nxa usiza, akulamnyaka obuya uthwele ulutho. Akulamnyaka obuya uthwele imota, wathwala indlu, wathwala umsebenzi. Konke okweyeme ekuhleleni kwakho, ule plan yini? Ulohlelo yini? Ngikhuluma lapha kusukela kumthungameli wemuhli, ngisukela emntwini ongumntwana wesikolo. Angikwazi ukuthi wena usesigabeni bani. Ungabe ngumthungameli lapho thungamela khona, ungabe ungumuntu osebenzayo, kodwa umbuzo kubana ulecebo yini, ule plan yini ngempilo yakho ngo2022. Ngifuna ukufunda ivesi esithatha indaba yethu yonke. La ngangizafaka amanye amavesi ambalwa, kodwa indaba yethu yonke yeyeme kuLuke chapter 14. Ngibala kusole verse lika 28. Ithona iBhayibheli, ngoba nguwuphi kini othi efisa ukwakha umphothongo angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuthi ulakho yini ukuthi ulakho yini okuweqa na? Funa kuthi right, ithina ivesi le, ngoba nguwuphi kini othi efisa ukwakha umphothongo angaqali ahlale phansi
abale indleko ukuthi ulakho yini okokuqeda na. Funa futhi esebekile isisekelo angabi lamandla okuqeda. Bonke abambonayo baqale ukumhleka besithi lo muntu waqala ukwakha kodwa kabanga lamandla okuqeda. Lawazi ukuthi iverse le isitshela kubona ungaqalisa ulutho ungazange uqale uhlale phansi. Ungaqali lutho ungaqalanga wahlala phansi. Abantu abanengi bakhona abantu abakha izindlu kumbe wakha ibusiness kumbe wakha isitolo ubone sokusele kuku foundation ubone sokusele kuku window level isizatho yikubana uqale engahlalanga phansi. So umbuzo uthi kona ule plan na ulawo yini amacebo zonke bantwana bakaThixo umnyaka nxa uqala kulabantu abasuka basole uThixo. Abantu bakhale ngomlimo bathi uThixo ungiflathele umlimo abanye baphumelelisa mina kamphumeleli. Umahluko usekuplaneni uyahlela yini ngempilo yakho. Lawazi ukuthi kulabantu abaphonga uthubela impilo. La nxa umuntu wakhona engavuka ecabanga ukuyangena ku supermarket esiya shopper kuqakathekile ukuthi umuntu abhale phansi into ayilandayo. Ungaphila une plan ungaphila ngokuhleleka lempilo yakho izadala umahluko. Kulabantu abaphonga ukuphila avuka engakwazi ukubona nxa uJanuary phela ngizaphila ngani, nxa uFebruary eqala kuhamba njani empilweni. Kuqakathekile ukubana hleleka, ceba, plana, and ungaplana bhala phansi. Bhala phansi iplane. Nxa iplane usuyibhale phansi uyilandele umnyaka usiyaphela uzakwanisa ukukhangela emuva ubone nxa uphumelele uyibonga inkosi, nxa kwehlule ube kwazi ubona kwehluleke lapha ngoba uyabe ubhale phansi. Zwanini ngifuna ubona ngithi mina lakwazi ukuthi iBhayibheli ilizwi likaMlimi alinamavesi kuphela okuya ekhaya ezulwini. Kwesinye isikhathi sifunda iBhayibheli sifuna ukuthi sizwe kuphela ngokuya ezulwini. Kodwa singakaye ezulwini kulempilo esiphila lapha okufanele sihleleke ngayo. Umbuzo usuhlelile yini ngempilo yakho? Usuhlelile yini? Bakhona abafuna ukuchata lonyaka, bakhona abafuna ukuvula ama-business lonyaka, bakhona abafuna ukwenza lokhu lalokhana, but okuqakathekileyo umbuzo ukuthi uhlelile yini. Yimbuzo oqakatheke namhlanje. Nxa ukhangele elizweni likaThixo iBhayibheli yasinika amacebo okuphumelela. Nxa isinika iBhayibheli ungafunda enye izinto eqakathekileyo endlosibona sikhulume ngayo namhlanje iqakatheke kakhulu yikubana akulamuntu ongaphumelela nxa umnyaka emibili emithathu kwehlulekile ukuphumelela. Lawona lumnyaka kungenzakala bona ungaphumeleli. Isizathu kuyini? Okunye kwakhoneza kubana nanku yikubana tshintsha imikhuba kulama habits abantu abaphila phakathi kwawo. Okunye kwakhona sithatha indaba kuZaga ngu31. iZaga ngu31 ivesi lingerika 15 lithuna iBhayibheli likhuluma ngomama okhutheleyo kakhulu, umama nomuhle obukwa liBhayibheli. iBhayibheli lithuna kuvesi lika 15 ku31 verse 15. Umama lo uvuka kusesemnyama, uvuka kuseni enza imisebenzi yakhe ekuseni, anike lezincekukazi zakhe imisebenzi. Lakwazi ukuthi abantu abaphumelelayo abavuka ekuseni. Bakhona abantu abathanda ukulala. Uthena umtshumayeli nxa ufunda kuZaga uchapter ngelika 20 zwana ukuthi ithini iBhayibheli kuchapter ngu20 uvesi ngu13 uthi yena ungathanda ubuthongo, funa wehlelwe ibuyanga, vuka ukhuthale uza kuba lokudla okunengi. Kulabantu abafisa ukuphumelela empilweni kodwa bayathanda lokulala.
Ngicela ukuthi ngithi mina nxa uzaphumelela abantu bonke abalomkhuba wokulala kabaphumeleli. Abantu abalomkhuba wokuvuka ekseni bayaphumelela ngoba baphila belandela amacebo. Akuso plan kaThixo ukubana abantu abakhonza uThixo bahawule. Akukho ecebeni lezulu ukubana abantwana bakaMlimi bahambe beyiziceli, uhambe uyecela lapha, ucela impuphu, ucela isawudo, ucela isithebo, ucele lokho, yonke into uyacela. uThixo uthi khona kuDeuteronomy chapter 28, nxa lingilalela lizaliphakamisa. Sithembiso sivela kuMlimi uthi ngizaliphakamisa phezu kwezizwe zonke libe yinhloko lingabi yimsila. Kodwa kudinga ukubana ube ngumuntu okhutheleyo ungathanda ubuthongo. Nxa singatshintshanga imikhuba, kwesinye isikhathi lakwazi ukuthi nxa ungantshintshi imikhuba yokuphila, kuleminye imikhuba ethelela ubuyanga, kuleminye imikhuba engalani lokuloywa, ngoba abantu abaningi bathanda ukuthi na siyaloywa. Kodwa ngicela ukuthi ngithi mina elizwini likaMlimi sifumana ukubana enye yezinto esiyibusiswe ngayo yikusebenza. Nxa usebenza, vuka kusesele, vuka kumnyama usebenze, impilo izahamba. uThixo uthi khona uza kuba lokudla okunengi. Zwana ukuthi thina iBhayibhili kulabantu abathanda pleasure. Kulabanye abantu empilweni yabo, ngikhuluma ngemikhuba, lanxa ungaplana kodwa kuqakathekile ubana utshintshe imikhuba empilweni. Tshintsha indlela zokuphila. Abanye abantu baphanjaniswa ngabangane empilweni zabo, abanye baphanjaniswa yipleasure, ukuthanda ukudlala. Kulabantu abathi ngesikhathi semsebenzi abanye babhizi besebenza bona badlala isnooker. Kulabantu ababhizi bona bajova amakhasi. Kulabantu empilweni abaphambana lokuhlela kukaThixo. Umbuzo uthi khona uyafuna ukuphumelela yini ngo-2022? Tshintsha indlela yokwenza, tshintsha imikhuba. Nxa abebebhizi besebenza, uwabona behamba ngezimoto ezinhle, behlale ezindlini ezinhle, bentshintsha impahla, yikuthi bayaplana futhi bayathembeka emsebenzini. Amaholo okusebenza wasebenzise. Phezu kwakho konke lokhuyana, ngicela ukuthi ngithi mina, zwana ku-chapter 21 verse 17, uProfethi uZaga, othanda ukuzithokozisa uza kuba ngumyanga. Othanda ukuzithokozisa uza kuba ngumyanga. Lothanda iwayini lezibondlo gayi kunotha. Kulabanye abantu abathanda utshwala, abanye bathanda ipleasure, abanye sonke isikhathi ubathola bebhizi, abanye beplana. Uze umuntu wakhona lanxa ehamba, uhamba efake ama-earphones, ulalela izingoma ngoba ingqondo yakhe isekujabuliseni umzimba. Zwanini bantwana bakaThixo, ngifisa ukubana nxa umnyaka uqala nje, umbuzo uthi khona usuhlelile yini? Izinto ozazenza, uzahlala ngaphi lo mkakho? Uzakwakha ngaphi? Uzathenga imbuzi ezingaki? Uzathenga inkomo ezingaki? Abantu abakho bayafunda ngaphi? Konke lokho kudinga icebo, kudinga ukuhlale phansi. iBhayibhili lithe khona akula muntu oqala ukwakha engaqalanga wahlala phansi. Nxa uqhubeka le verse leyana ithi khona akula muntu ongaphuma empini aphumelele engaqalanga wahlala phansi, ngoba kwesinye isikhathi uyabula amabutho angu-10,000 kodwa siyakulwa lo muntu olamabutho angu-20,000, kudinga uhlale phansi. Ngezinye indlela iBhayibhili sinika ukuhlakanipha. Zwanini, ungaya kuZaga ngo-15 evesini lika-22 uthi yena nxa uzaphumelela, verse 22, amaqhinga enziwe ngaphandle kwezaluleko ayachitheka, kodwa uba esenzwa ngabeluleki abanengi ayaphumelela. Ngezinye indlela okuthiwa yiBhayibhili yikubana nxa uzaplana uphume lamaqhinga lamacebo okuphila, hambe buza kwabakhona. Kulabantu abalomkhuba wokungabuzi kwabanye.
Kulabantu abathola umuntu ubekade senza khona lokho kumbe kusemsebenzini kumbe ukope iproject yomunye umuntu wakhona sefuna ukuthi aphile ngabuzi. iBhayibheli lithi khona nxa ufuna ukuphumelela hambe buza, dinga ulwazi, dinga ukucetshiswa ukuze uphumelele. Phezu kwakho konke lokho zwanini bathandekayo, kule ndaba engifuna singene kuyo eqakathekileyo esiyithatha ku chapter 16 uZaga. Ithona iBhayibheli evesini lesithathu verse 3, nikela enkosini konke okwenzayo. Makabonge uThixo. Nikela enkosini konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela. Nxa uzaplana akulandaba ukubona ugudu kangakanani kangakanani ukuceba lokuplana, kodwa icebo nxa uNkulunkulu engekho phakathi kwalo alingeke liphumelele. Ngicela ukuthi ngikhulume labantu. Bakhona abantu abathi nxa bekhangela impilo, bathi nxa beplana bese besiyadinga abantu, abanye badinga izinyanga, abanye badinga abaprofeti. Konke ngicela ukukutshela ngithi mina nxa ufuna ukuphumelela empilweni, uNkulunkulu kabe yingxenye leyo plan. Ngizakunika isizathu nxa sihamba lali ndaba. Nxa ufuna ukuphumelela empilweni ungaqali ukwenza ulutho uThixo engekho phakathi, ngoba ungavela uqalise umlimi engekho, uThixo uzangena nini empilweni yakho? Ngicela ukuthi ngithi mina kulabantu empilweni abaphumeleleyo, siyabazi, singababalisa eBhayibhelini, baphumelele ngoba bebemthemba uThixo. Baphumelele empilweni ngoba bebemthemba uJehova, umnini into zonke, uyakwazi ukubusisa amacebo abantu abamethembayo. Uthena uSolomoni, nikela kuNkulunkulu. Ungaplana, nikela kumlimi. Akudingi umuthi, akudingi kuyaguqela inyanga, akudingi lokhu lalokhiyana, kudinga uJehova ukuthi plane iphumelele. Kudinga umlimi. Lakwazi ukuthini? Ngicela ukulitshela lokhu bathandekayo. Yabona nxa ubhizi uplana, ngiyakwazi ukuthi kulabantu abaplana into ezinkulu lapha. Bakhona abantu abaplana izimota, baplana izindlu, baplana ukuthenga inkomo, baplana ukuthenga amaplazi. Kodwa ngicela ukukutshela nxa ungachiya umlimi, kulento zakukhathaza. Phandle ngale kulabathakathi. Phandle ngale kulabanye abantu abangalaliyo befisa ukubona amacebo akho engaphumeleli. Yikho ngithe mina empilweni udinga uThixo. Amaplani akho ukuthi aphumelele yikuthi udinga uJehova. Into yokuqala nansi, funa likubambe kakuhle. Yabona empilweni lanxa unganotha, ube lenkomo, ube lembuzi, lamadonki, lamabhiza, lamakamela njengaboJobe, kodwa into yokuqala, inotho yokuqala yimpilo. Inotho yokuqala yikuthi bona ukuthi wena lapho ophila khona ulindwe ngumlimi. Yikho kuqakatheke ubona ungaplani uThixo engekho, ngoba uzachiya amaplani. Uzayenza nje uchiya amaplani emahle, amaplani abukekayo, amaplani amangalisayo. Yikuthi ungakhutha ukumazi umnikazi wempilo okunguJesu ngokwakhe. Ungayikhutha le indaba ngoba bakhona abantu, ngikhuluma ngisenze nje, bakhona abantu abaphumelelayo empilweni, kodwa esaphumelela abantu besambuka uze uthuba nikasekho. Isizathu lakwazi ukuthini? Umlimi uyenelisa ukusigcina sesibe badala. Nguye yedwa okwazi ukubamba impilo zabantu. Ngifuna bona sikhangele elizwini likamlimi la. Ungafunda kumahubo, ngiyayithanda ivesi le. Kumahubo ngu-140 ivesi ngelika 8. Uthi yena vesi ngelika 8, ungazivumeli inkosi izifiso zababi, ungawaphumelelisi amacebo abo. Bakabonga uThixo. Lekwazi ukuthi nxa abantu beplana ngawe, wena uplana ukuya phambili ngempilo, bakhona abaplana ngawe ukuthi vele ungaphumeleli, lokuthi ungaphili iminyaka eminingi. Nxa uplana ungenzi ubula bokuthi umlimi ngaphandle kwempilo yakho. Ungathi umlimi ngaphandle kwamaplani akho, ngoba ongakwenza uwabone ephumelela, uzubona amaplani abantu abakho ephumelela, yikubona uJehova hambe phambi kwempilo yakho.
Chapter 33 uMahubo verse 10 to 11 ithona inkosi iyachitha amacebo ezizwe iphuthise imicabango yabantu kanti licebo lenkosi kodwa icebo lenkosi limi kuze kube nini lanini makabonga uThixo. Ithi iBhayibheli ndabona umlimi akwenzayo amacebo ngithe mina lekwazi ukuthi nxa uplana wena labanye abantu bayaplana ngawe. Nxa uplana ukuyaphambili kulabantu abakufisela bona ungayifika lapho ufuna ukuya khona. Ngoba siphile emhlabeni onjalo. Kodwa ngicela ukulitshela uthi kwenilanga uDavida kulabo abayithemba inkosi. Laba bamthemba uThixo banjengentaba yeZiyoni engayikunyikinywa. Indaba engicina ngayo iyandithathekisa kakhulu ukubana kumnandi kangaka ukuthi uplane impilo uloThixo. Ukuthi uplane impilo ngithe mina singathandi pleasure nanzelela bona lo mzimba wona lo ophiweyo kawusiwo wakho uphuwele ukuthokoza umlimo. So phila isikhathi eside ngokuthatha amacebo akho anikele kuThixo. But ngifuna ukuthi ngicine la. Iverse engicina ngayo ngeku 2 Kings. Amakhosi esibili. Amakhosi esibili. Ngifisa bona sedlule kuhle kuMahubo everse nengiqeda kuyifunda ethe yona uJehova uyachitha aphuthise enze amacebo ezizwe amacebo abantu angaphumeleli. nguNkulunkulu kuphela ongathanyisa imjibila ethiwe nguSathane. nguJehova yedwa okwaziyo umganu nxa usiza ubona lo mganu angafananga udle. nguJehova yedwa okwazi ubona namhlanje indlela lana afananga uyihambe. iBhayibheli lithi khona uyaphuthisa amacebo ababi. Bekhangela bona la siyamzuza umlimi aphuthise. Ngilo sibona lamhlanje kulabade beplana umlimi engekho empilweni zabo. Wozani nangu elingafaka kuyimpilo zenu liphumelele. Bakhona abantu abake baplana kwelindanga ngumntaka mlimi. Yindaba engicina ngayo lamhlanje. Bakhona abake beplanela ukuthi Elisha umntaka Thixo ngu2 Kings indaba yokucina engiyithintayo. Ithona iBhayibheli chapter 2 Kings amakhosi esibili ichapter ngelika 6 ngifunda iverse kusukela evesini lika 11. Ithona iBhayibheli inkosi yaseSyria yakhathazeka kakhulu enhlizweni yayo ngenxa yalokhu yasibiza inceku zayo isithi kuzo akalingitshele ukuthi nguphi kini osinikela enkosini yakoIsrayeli na. Verse 12 enye inceku yathi ngakho nkosi kodwa uElisha umprofeti okhona koIsrayeli uyayitshela inkosi yakoIsrayeli amazwi owakhuluma endlini yakho yokulala. Libambe kakuhle indaba. iBhayibheli lithi khona yona yasitshela hambani liyemdinga lapha khona ukuze ngithumele kuye limbambe. Kwathi bathi kuye useDothani. Yasithumela khona impi, yathumela khona ibutho, yathumela khona amasotsha ubona edinga uElisha umuntu oyedwa esiyadingwa ngamabutho. Makabonga umlimi bathandeka. Lekwazi ukuthi uThixo bangaphuma abathakathi bebanengi, bangaphuma izikiwi lezigangi zizinengi zifuna impilo yakho. Abanye bevelana, abanye bevelane, abanye bezama lokho, abanye bezama lokho. But uzwana ngikutshele ithona iBhayibheli. Ithona iBhayibheli kuverse 15. Kwathi inceku yomuntu kaNkulunkulu isivukile ekuseni kakhulu yaphumela phandle. Yabona impi lamabhiza lenqola zokulwa sizingelele umuzi. Impi uthe umfana ephuma phandle uGehazi. Wabona kungasisotsha, kungasibutho, kungasinqola, kungasimabhiza amabutho aseSyria. Kuthiwa wethuka wathi kuElisha, manje siyakwenzani? uElisha wathi ungesabi ngoba labo abakithi banengi okwedlula labo abakibo. uElisha wasekhuleka esithi, Nkosi ngiyakuncenga akuvula amehlo akhe abone. Inkosi yasivula amehlo alo muntu wabona ukuthi intaba yonke alikhona bathandekayo. Ithona iBhayibheli ngabona inceku yavula amehlo.
Nxa inceku ivula amehlo wabona ukuthi intaba yonke igcwele amabhiza lenqola zokulwa zemlilo zihanqe uElisha. Lakwazi nxa ukhonza umlimo plana ungethuki. Ngoba uThixo vele uthe khona abantu abakufuna baqonge, abantu abakhe yibona bana abafuna babe phezulu, babe zinhloko, bengabi yimisila. But nxa uza plana uphumelele, nanko ukuqhakathekileyo ongafananga usonakala empilweni yakho yikubona uJehova akuthungamele. uJehova angakuthungamela ungamnxusa empilweni yakho, umnxuse baba, umnxuse mama. Njenga uElisha kuthiwa beza befuna ukumthatha, befuna ukuzomthumba, kuthiwa bahambe ebusuku, kuthe kusisa kwavuka bekhona ngale. Lakwazi ukuthi izimpi ezilwe ebusuku, ezilwe ebusuku ziningi. Wena ulela ungazilutho, babhiza abantu ngamabizo abanye abantu, babhiza abantu bezama. Kodwa ngicela ukutshela asikwesaba lutho, ngoba uthi iBhayibheli lithi khona uJehova uyaphuthisa, wenza amacebo abantu aphunze, ayenza amacebo abantu angaphumeleli. Zwana iBhayibheli lithi khona uElisha kazange ethuke, wavuka egoqa izandla, wathi uyakhangela yena wayebona okungabonwa yinceku yakhe uGehazi. Lakwazi ukuthi nxa ukhonza uThixo ngeqiniso uyaplana ungethuki. Kulabantu abathi nxa beplana, nxa unganaThixo, ungalamlimi empilweni, uzaplana wesaba ukwenza ezinye izinto ngoba usesaba ukufa, usesaba ukuloywa. But nxa ulomlimi uAlpha loOmega, owayekhona, ohlale khona, oza kuba khona kuze kube nini lanini, awuyi kwesaba lutho. Ngicela ukuthi ngithi mina iBhayibheli lithi khona uElisha wakhula kumkhula komfitshane, wathi inkosi ngiyakuncenga akuvula umfana lo abone ngubonayo. Izulu lasabela umthandazo, kuthe nxa evulwa amehlo wabona izinqola zomlilo lamabhiza omlilo, amasotsha azingilosi zomlilo, amasotsha agqoke okwasezulwini, kuthiwa ayegombolozela uElisha. Ngicela ukuthi tshela abantwana bakamlimi, thina silindiwe. Thina silindiwe abayethemba uJehova. Ngicela ukunxusa ungaze wesaba lutho empilweni yakho. Ngilosibona nxa siyagqiba le inkonzo yalamhlanje. Inkonzo yalamhlanje nje ngilosibona ngithi mina bakhona abantu la asebebazama empilweni, abanye bazame bayehluleka, kodwa umlimi bengekho empilweni yakho. Uzamile ngezinyanga wathenjiswa, abanye bathu hamba niyethethela, hamba ebiza ubani, hamba edinga lokho, kwala ukuphumelela. Kodwa ngicela ukuthi ngithi mina nxa sigqiba le inkonzo ekhuluma ngokubana hleli impilo yakho, plan impilo, ngifuna ukuthi ngithi mina uJehova akumnxuse nxa usiyahlala phansi uplana. Akumnxuse ubona thungamela impilo yakho, akumnxuse ubona abe ingxenye yemuli yakho, akumnxuse ukubana liyani business ofuna ukuyivula, liyani imuli ofuna ukuyiqalisa, lwana umuzi ofuna ukuyakwakha. uJehova abe ngumthungameli. Uyakuloyisa yini ukubona izitha zakho zisehluleka ukufinyelela impilo yakho ngenxa yokukholwa kuJesu? Ngicela ukutshela akhona amandla egazini lika Jesu. Omnye umhlabeleli wengoma uthi khona uthena kumnandi ukwethemba uJesu, kumnandi ukukholwa ilizwi lakhe. Nxa siyekucineni ngifuna ukunxusa abantwana bakaThixo. Ngiyakwazi ukubana umnyakalo esiwugqibileyo esesedlule kiwo kwabanye ube nzima, yebo abanye uphumelele, kodwa iningi bekunzima. Kodwa uyafuna yini? Usuphiwa amacebo lilizwi likamlimi ukubana kuyaphileka ungadinganga inyanga, kuyaphileka ungadinganga ukuncediswa ngento zesintu, kodwa ngokwethemba ulizwi likaThixo. Uyafuna yini ukunikela impilo yakho kuJesu? Ubona Jesu kulumnyaka oqala nje, ngicela ubana ngithembe wena. Ngifuna ukulahla konke, zikhona into engingazibamba ezingenze zengaphumeleli, okunye kuyangikhathaza lakathesi. Nxa kungumthandazo wakho, ngifuna uvale lami le inkonzo ngokuthi zinikela kwakho kuJesu. Nginje ngiyethembile inkosi, nginje u22 ngamhambi ngedwa, uJesu uzambamba ngesandla. Asigqibe ngomthandazo. Phakamisanda nxa sikhuleka sivala le inkonzo. Siyabonga baba ubana ukhulume nathi, khuluma, phakanyiswa, khonzwa abakuvumayo, plana labo babusisa amacebo abo ngoJesu inkosi yethu. Amen.